Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Asithi sino A sibe no B ngapha. Sizozama ukudwebela ini i-angle yethu. Sidwebula line wethu uqala la ncase awudwebe ngawudweba kangconywana. Suthatha la ku A subeka ku B. Singakubiza lokhu ngani nge-angle ya A and B. Ya A B angle. Ngoba uyabona ukuthi esinako sithuke lapha ku A saya ku B. Sithi ke manje sisuka ku A siya ku C. Singathi kubiza ngani lokho? Njengoba kuyisholo nje singakubiza ngani ngo-AC angle. Kalula kanjalo akusiyona nje into engase ikudide. Uyabona ukuthi uqale phi wagcina phi wabona ukuthi ubani abahlanganayo. Uyabona ukuthi sikubiza ngani lokhu sikubiza nge-angle. Ligama lisuka kuma French ke lelo angle. Lo ngokubhalela wona ngalapha ya angle uyabona ukuthi ngathi kuyabo la kunendawo leli khona leli kancanyana. Uyabona ukuthi kunendawo nje ejikelezayo lapho yikhona la kuhlangana khona imigqa yethu lesuke siyidwebele. I-angle ke lena sizosebenza ngezinye ngezinye izibonelo zokukhombisa ukuthi ama-angle ethu singawahlanganisa kanjani siwabize ngani. Singayibiza njengoba ngikubhalela lapha eceleni ukuthi u-A uyi-vertex ungahlulwa leli gama. Kungabe ukuthi uluqala ukuthi ulibona mhla unesivivinyo ulibone nje manje futhi ubusise kahle ukuthi elani. Singasho ukuthi A wethu yi-vertex ngiwamba ukuthi uyale phezulu. Ngibhale okushona ngale. Uyabona ukuthi u-vertex wekho kusho ukuthi njengoba sekudwebelele luphawu okuya ngale esandleni sani sosinxele. Singalibhala noma i-angle lethu lesingayibhala simise kanjani uma ukuthi sibhala mhlambe isiyonke. Singathi angle yabani ya BAC ngoba yabona ukuthi uphawu lethu lolu balishona lesandleni sesinxele. Singasho ukuthi i-angle lethu ithatha ku B sihlangana no A soyivala ku C. Uma sithatha nangayo lelu phawu lolu njengoba ngisekelo o-A uzobe usaphathi nendawo kuyefana u-A ungathanda futhi ukuthi uyithathe ku C uye A uyibamba ku B u-A uyobusa phakathi nendawo. Asikakenzi ke manje izibalo mhlawumbe ezingadida kakhulu sezine number noma into kanjani. Sahlanganisa nje ukuthi ama-angle ethu siwabamba kanjani. Ngikudwebele enye ke manje noma esinye isibonelo. Ngizoqala ngapha ngithi ngino D. Nginyuke njengoba ngibeka u-E lapha phezulu. Okungasheshe kucacele ke manje ukuthi usunani ne-angle ya DE. Kodwa ke naku sengifaka omunye umuqa. Ngithi ngino F ngalana ngithi nginobani ngino G. Le angle kungabe usuyigoqa naku la kuhlangana khona yabona la ngifake khona ichashaza. Le angle uthi uyigoqa uyithini ngizobiza ngokuthi la kuhlangana khona ichashaza u-H. La kuhlangana khona ichashaza lethu u-H. Uma udweba kanye nami ke uzobona ukuthi sesizothatha ke lemigqa yethu sesidwebele ke sikubiza ngama-angle ukuthi sesizoyibhala kanjani. Uyabona kuphawu lami lo sengilifaka nangapha ngiyalifaka nangala ngezansi ngiyalifaka. Sifuna ukubona ukuthi yona ke le angle siyibiza ngokuthini. Uma kuukuthi sikhuluma ngendaba zokuthi lezi impawu bengizidwebele phi. Qale ngala. Uyabona kuno E kuno G kuhlangana ka H uthi uphawu lami lokuqala bangaselimili la shuthi ngaba yini u-EHG ngoba uyabona ukuthi singayisusa la ku E siye ku G ku H lo phakathi nendawo siye ku G okanye singathatha sithi G sihlangana no H kuyefana sithi E. Asithi ngithatha lana ke manje. Uyabona? Yale umuthanda phela ungadweba ube mudu line wakhe akusho lutho lokho. Uphawu lami elime kanjena singathini u-DHG okanye u-GHD. Angithemba usuyayibona ukuthi isebenza kanjani lento yethu akusiyona into elikhulu kangako noma into edida kangako.
sithathile yoqala i-angle yethu le kade isuka ngo-A ngo-E ithi H G noma ithi GHE, sayithola i-angle yethu futhi ethi DHG noma ethi GHD. Asibheke ukuthi-ke ikuphi okunye singakwenza noma mhlambe siqhubezele sibone ukuthi amanye ama-angle akhona ayadlulela. Ngikudwebele okunye-ke la. Ngiyathemba uyawuthola umqondo ukuthi senzani. Ngibambe la ngithi A, nako ngibuya no B wami ngibambe u-C. Buthanda labo lana ngibadwebela ukuthi buthanda ukuyiqhubezela uyeqise akusenani akunalutho. I-angle yami ingaba into ethi BAC, uyazi futhi ukuthi imthandile ngathini ngathi CAB. Sesingino X lapha phezulu, Y la ezansi, uZ. Ungaqhubezela nje line bakho ubufuna ukuthi umdwebo wakho ube mude kakhulu akunani. Unguba nani XYZ. Uyazi ukuthi uma futhi uthandile ungaba nani no ZYX. Lo mugqe ngudwebelela ngezansi ke uyabona ukuthi njengoba ngikubhalela laba ngithi more open, okusho ukuthi le angle yethu ya XYZ inesikhala esikhulu esivulekile, akufani la nalomdwebo esinawo la esandleni sesinxele ABC wethu sinobani sinesikhala esincane singavulekile kakhulu. Ngiyathemba lokho nje kucace cha. Angithemba ukuthi uzwisile ukuthi besisebenza ngani. Alula kakhulu ama-angle akusiyona nje into engakudida mhlawumbe into esingazicabangise kathathu ukuthi ushonaphi uphuma la uya ngalaphi, into elula kakhulu kube mnandi.